Урматтуу шаарыбыздын тургундары, менин атым Сейтек Качымбаев. Демократ партиясынын тең төрагасы жана республикалык координаторумун. Мен акыркы 10 жылдыкта Жапанда Васеда университетинде окуп келдим. Жапандан билим алдым, тажрыйба топтодум. Тагыраак айтсам, мамлекетти кантип курганды, шаарларды оңдоону, элди кантип элпек болуп тейлөөнү, кантип тазалык орнотууну, кантип коррупцияны жок кылганды окуп үйрөндүм. Ушул багытта иштеп, тажрыйба да топтодум. Анын 5 жылын түздөн түз өлкөнүн проблемаларын чечүүгө арнап, айыл жер жаштарды кыдырып, алар менен иштешип келем. Быйыл болсо ошол Жапандан алган аманатымды, тажрыйбамды, билимимди сиздер менен бөлүшөйүн, шаардын өнүгүшүнө салымымды кошоюн деп, Демократ партиясы катары Бишкек шаардык кеңешке пикирлештерим менен шайлоого аттандык. Биз эмне үчүн Бишкек шаардык кеңешке бармай болдук? Демократ партиясынын өзгөчөлүгү эмне деп сураар чыгарсыз. Ал үчүн бизди 3 принцип бириктирди. Алар кайсы дегенде, биринчи принцип бул таптаза репутация. Бизде эч ким коррупцияга аралашкан куйругу жок. Эч ким уурлук, мамлекетти тоноого, уурдоого, карызга батырганга аралашкандар жок. Экинчи принцип бул ар кимибиз ар чөйрөдө өз жолубузду таап, инсан катары калыптандык. Кайсы бир деңгээлде ийгиликке жеттик. Арабызда Жапанда, Америкада, Германияда, Орусияда, Түркияда окуп иштеп келген инсандар, жаш дипломаттар, ишкер бизнесмендер, дарыгер доктурлар, спортсмендер, мугалимдер, илимпоздор, пенсионерлер, студенттер, ашпозчулар бар. Үчүнчү принцип бул биз демократиялык баалуулуктар, башкача айтканда саясий атаандаштык жана эркиндик, сөз эркиндиги, мыйзамдын үстөмдүгү же сот системасынын көз карансыздыгы, менчиктин кол тийбестиги, экономикалык эркиндик деген баалуулуктарды тегерегинде бириктик. Биз Демократ партиясы алыскы перспективада 5 миссияны ишке ашырганды максат кылабыз. Биринчиси, заманбап мамлекетти кургубуз келет. Биз кура турган мамлекетте жалаң билимдүү жана жөндөмдүүлөр мамлекет кызматка тартылат. Алло, тигини же жээнимди тууганым карап койчу деген телефондо четчү саясат түп тамыры менен жок болот. Жалаң конкурс менен келген гана билермандар элдин кызматкери болот. Экинчи, биз бир өлкө, бир улут деген атуулдук улуттун калыптанышын ишке ашырабыз. Биз көп этностордон куралган кыргыз атуулу, кыргыз жараны деген заманбап улуттук саясатты ишке ашырабыз. Үчүнчүсү, менчиктин кол тийбестигине гарантия берип, эркин бизнес кылууга тоскоол болбостон, тең укуктуу шарт түзгөн, эркин соода экономиканын курулушун, Бишкек-Пекин темир жолунун курулушун көзөмөлгө алып, Кытай аркылуу Тынч океанга чыгып, Жапан, Корея, Жаңы Зеландия, Австралия, Түштүк Чыгыш Азия, деңиз аркылуу Араб мамлекеттери менен эркин соода алака түзгөнгө умтулабыз. Төртүнчүсү, Демократ партиясы катары мыйзамдын үстөмдүгүн орнотуп, ар бир инсандын укугун коргоп, бирдей шарттын астында саясий күрөш жана атаандаштыкты гарантия кылган демократиянын орношуу үчүн күрөшөбүз. Бешинчи, улуттук кызыкчылыкты биринчи орунга коюп, тышкы саясат үчүн саясат эмес, ички саясаттын уландысы катары жүргүзүлүүчү тең салмактуу тышкы саясаттын орношун келечектеги максатыбыз деп көрөбүз. Ал үчүн мына бизде билим бар, тажрыйба бар, келечекке болгон кең көрөңгү бар. Бизде өз мамлекетибизди, улусубузду, Бишкегибизди ичинен билген, сүйгөн, мамлекеттин жүгүн тартып кете алган, иштеген ыкчам команда бар. Ошондуктан бизге шаардык кеңешке барганга шанс берип коюңуздар, мүмкүнчүлүк берип коюңуздар. Анткени мамлекетибиз, Бишкегибиз мына сизден жана бизден башталат. Менин 2 кызым бар. Мына биздин ата энебиз куруп кеткен, эмгектенип кеткен, эмгегин
акыбети болуп, мына биз турабыз. Биз дагы келечекте ушу бала чакабызга жарык келечекти берип кетишибиз керек. Ал биздин милдетибиз деп ойнойбуз. Ошондуктан Демократ партиясын колдоп коюңуздар, бизге шанс бериңиздер. Разрешите представиться. Меня зовут Исанов Алмаз. Я представляю партию «Демократ». Мы партия единомышленников. Мы можем и знаем, как сделать город лучше. Мы блок молодых управленцев, созидателей. Молодая команда, которая призывает вас выбрать свое будущее. Вы знаете, 11 декабря вы выберете свое будущее, которое может избавить вас от этой бюрократии, которая всем надоела. Мы можем взять ответственность за свои действия и сделать город единым организмом, который так же, как любая семья, должен развиваться. Для этого нужно вести систематичность и последовательность решений в управлении городом. Мы не обещаем золотых гор. И если вы посетите наш сайт Democrat.kg, вы увидите, что для решения многих проблем в городе не нужно расширять бюджет. Нужны правильные управленческие решения. Я считаю, что настало время, когда мы можем взять ответственность на себя и в течение короткого времени привести в город, в конкурентный город для молодой семьи. На сегодняшний день вы знаете, что очень много молодых перспективных ребят, которые создали семью, уезжают за границу. Мы хотим видеть Бишкек в 2020 году как город активных горожан, столицу с динамичной молодежью, развитой образовательной сферой и эффективным цифровым управлением. Для этого деятельность мэрии и муниципальных служб городского кенеша нужно поставить под пристальное наблюдение активных горожан через систему прямого голосования. Гражданское общество должно быть приобщено к обсуждению и принятию согласованных решений. Для этого в нашей программе предусмотрен вектор облачного города, то есть цифрового. Система мониторинга и оценки, которая оперативно будет снимать возникающие проблемы, позволит активным горожанам участвовать в управлении городом. Мы также обеспечим инфраструктуру по общественной безопасности. Мы сможем сделать так, чтобы город через тысячи камер видеонаблюдения стал самым безопасным в Центральной Азии. Вы знаете интересный факт. Численность служащих муниципалитета Нью-Йорка равно численности госслужащих в наших муниципальных службах и мэрии. Но сравните население, сравните ВВП, и вы увидите, что на самом деле корень проблем в управлении. Мы также хотим сделать город удобный для пешеходов. Каждый из вас, возвращаясь вечером домой, видел, что пешеходные дорожки плохо освещены. Они неудобны для колясок, они неудобны для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мы хотим сделать, чтобы в городе было удобно передвигаться молодой семье и любому пешеходу. Мы снимем проблемы с транспортом через управленческие решения. Партия «Демократ» — это блок единомышленников. Мне посчастливилось возглавить список опытных, молодых и мотивированных управленцев. Мы знаем, как за 3 года прийти к реальным результатам. Прошу вас, не теряйте время, пройдите регистрацию биометрии и придите 11-го, отдайте голос за свое будущее. Пусть Бишкек станет самым комфортным
для проживания городом в Центральной Азии.